Dobio upozorenje Benjamina Sine. Može li publika malo podržava Naravno Ljubila? Završenje da se ljuda! Nadao se Ljubar, možemo lepo uzeti za ovu publiku. Nagradimo ovu borbu, dobra je ova borba. Ne daju smo kod Mateja i Frizera, borba za šampiona Makedonske, publiku nagradimo ovu borbu, Siniša i Dragane, imate Šašane i Benjamine, imate dobre bikove. Ostanite na svojim mjestima, ostanite dok se ne kaže kraj, jedino ne daj Bože. Treba slušavati Mika Badača.